Bahayanya telefon dek kakak kita kalaunya kita cat beg dan juga letak bawah batal dan juga letak bawah kain selimut. Jadi pada kali ini kita nak bawa adik kakak kita mari bersama-sama beringat adik kakak kita bagi siapa-siapa yang guna telefon dan juga apabila beg telefon kita habis kita pasti kita kena cat beg adik kakak kita. Beringat cat beg saat itu jangan letak bawah batal ataupun bawah kain selimut adik kakak kita takutnya tipu api terbakar seperti video ini dek kakak kita. Nah, jadi amo tengok di dalam bahagian maklumat dek kakak kita kalau siapa-siapa cat beg terosak dek kakak kita dan juga taruh tinggal bawah batal ataupun bawah kain selimut dek kakak kita sangat bahaya dia katanya dek kakak kita. Nah, jangan sama sekali kita taruh bawah kain selimut ataupun taruh bawah batal setelah kita cat beg terosak dek kakak kita dengan karenanya dia akan panas lebih daripada biasa dek kakak kita. Nah, tu dia boleh jadi api nak terbakar dan juga nyala di tempat tidur sepertinya kita duk tengok di dalam bahagian video ini dek kakak kita. Nah, pakak-pakak kita beringat bersama jangan sama sekali kita cat beg saat itu letak di atas katil ataupun bawah batal ataupun bawah kain selimut ataupun tempat-tempat yang mudah nyala dek kakak kita. Yang kedua, aci boleh kalaunya kita cat beg dek kakak kita letak telefon di atas benda kerah dek kakak kita seperti meja di tepi katil ataupun benda-benda yang kerah dek kakak kita jangan sama sekali letak tempat-tempat yang mudah nyala dek kakak kita. Nah, yang keseterusnya dek kakak kita mesti kena guna adapter ataupun T-cat beg itu hak lepas mo oko ataupun hak ada mo oko dek kakak. Semoga jaga keselamatan api terbakar ataupun api lat woncon dek kakak kita. Yang terakhir aci boleh kalaunya kita nak cat beg dek kakak kita jangan cat beg kamkun ataupun jangan cat beg lama sepanjang malam dek kakak kita. Semoga kita nak jaga bateri kita tak mau wisa mudah dek kakak kita. Nah, tu dia. Dan manakala bagi siapa-siapa nak tidur, aci boleh letak telefon jauh daripada diri ataupun jauh daripada tubuh kita semik hingga ke 2 mik dek kakak kita. Jangan tidur dekat telefon ataupun terosak bahaya bagi kepada diri kita dek kakak kita. Nah, share video ini dek kakak kita semoga kita jaga keselamatan di dalam suasana udara panas semacam ni takutnya api terbakar dan juga api menarak dan akhir sengoti api nyala dek kakak kita.